ka Committee on Empowerment of Women jungka Meghalaya Legislative Assembly hakas ni baar kelahir banlit jurip sya West Jaintia Hills District nakamta banlum jingtip nakitna trikam jungka district halor ka jingan rei ki kam snew bat ka jingpang HIV AIDS ia kani ka jinghir jurip lalam khmat ada ka chairperson jungka komiti ka kong amparin lengdo rengkat uba HM Champliang uba de udkhot jungka te ka komiti hakaba lawan bandon lang nadu Deputy Commissioner ka West Jaintia Uma Garut, Superintendent of Police Bikram di Marak, ki Block Development Officers, naka Amlarem Thalasken, Batlasken, ki Officer naki Tanat Trikam ka District, ki Bakentup, ika Koi Kakhya, ka Tanat Pulit ka District Social Welfare, bat ki Wede. Kakong amparin lengdo, habai keren berkenong tuk kubor, hadir balakut ke Jingalang. Kalai tu, bakane ka komiti kalio jingkhen. Halor ka jingkan rei kita ki Kam Auria, hapok ka District, kalong banadu usnam arja karwe terter, Keladan hadu si hijar saus pak tam kikan thei kibayai auria kumta ladon kam banwanra daka polisi trikam halor kane kalpen paur uka jinglango baki jingpang HIV AIDS hapo kane ka district kalaki bha baladon hadu si hijar saus pak kanai punai ngut bata pening kine san punai ngut kidi kilong kemi kiba armet bat kibadon ye ute ukunyang jingpang kumba kalong menta kibabun kilong kemi badang armet haka arta kebadang red kiladu no eka jingim kumta kakong amparin kalong bakal ban pentri kamno eka maternity and child health hospital kemudian hajawai namar hadu menta yekane ke hospital ompat la ban pentri kam kalong very alarming a situation how West Jaintia Hills namar ba ki cases kinong so much but ni snow ba tang mangihi inum na pangile Shibon ke nila lang ki NGOs rupa kini selok lang pakinya ideas lang lagi pakinya yarap lang lagi panginya collectively bandi pakinya ki problems kalau masusi shibon banyo iba ikon ibadang day ki kulong yanari hakata hatlais nem hakata kat saus nem kat sams nem pakin poi siya kajing Ahmed di ginakantu ya di communities ya di NGOs ya di community pa ya di nong penyaj nong idorba di hima makin pedang ya kani kakam namarba kung mangintip kapokso katakaan kabayada ya kajing panben hakidi jadkam ya kalong pamilya ya kakantay kalong in operation but kapungkaan yanu ibapan Ahmed ikino ikna iklong ibadang hapo kakatpas nem on kem but on pen shitom katung kapokso act kalau masusi penyu iba hadu arspa nyu saw kung kita di cases don ha kani ke district Rockaway Dalam kata kibalik di private institute so kidon kumbashi spa sawo ngut tingi yu iba kani kadi issue kabulong big social evil kaba penpoi ya ka jingnong ka jingman jong ki communities jong ki senjor naman manaki kena ibang kalong kena kilit pagkiyo sa kagandang long kami long pa ka yin ka sem ka senjor